amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2022. Imirwano irimo guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba za M23 zirimo guhangana n'abarwanyi ba FARDC, ndetse izi nyeshyamba za M23 ubu ziri mu rugamba ruhambaye cyane hafi y'umujyi wa Goma, nko mu birometero 5 gusa. Ahangaha ni muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru aravuga ko abarwanyi ba M23 muri aka gatondo barimo guhererekanya urufaya rw'amasase n'abarwanyi ba FDLR, n'izi nyeshyamba za FDLR ndetse n'inyeshyamba z'abamayimayi nibo barimo kurwanira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru arimo kuva muri Nyiragongo aravuga ko imirwano ikomeye cyane, kubera ko abarwanyi bashika ku 2,000 b'abamayimayi ndetse n'aba FDLR aribo barimo kurwana ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo, bakaba barimo kubuza inyeshyamba za M23 gusatira umujyi wa Goma. Amakuru aravuga ko izi nyeshyamba za FDLR ndetse n'abamayimayi bambaye imyenda y'igisirikare cya Kongo, ndetse bakaba bafite ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cya Kongo, bakaba barimo kugerageza guhangana n'izi nyeshyamba za M23 zari ziherereye mu birometero 5 gusa uvuye mu mujyi wa Goma hariya muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru aravuga rero ko muri aya masaha ya gatondo imirwano ikomeye cyane, harimo kumvikana urusaku rw'ibikoho bikomakomeye, harimo haribonekeza urujya n'uruza rw'abasirikare benshi ba FARDC. Ntabwo ari aba FARDC ariko izi ni inyeshyamba za FDLR ndetse n'abamayimayi barimo kurwana ku ruhande rwa FARDC. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uherereye mu mujyi wa Goma aravuga ko harimo kumvikana urusaku rw'inkoho hirya kure cyane muri teritwari ya Nyiragongo, ariko ngo abanyagihugu baherereye mu mujyi wa Goma nabo barimo barumva urwo rusaku rw'amasase nko mu birometero 5 gusa uvuye mu mujyi wa Goma. Ibintu rero ngo birakomeye cyane, bishobora guhinduka isaha ku isaha, mu gihe ngo aba barwanyi ba FDLR n'abamayimayi baba bamaze gutsindwa. Hari ubwoba bukomeye cyane ko noneho M23 itaza guhagarara, ahubwo ishobora kubirukankana igahita ifata umujyi wa Goma. Amakuru aravuga ko igisirikare cya Kongo cyagiranye amasezerano akomeye cyane n'abarwanyi b'abamayimayi ndetse na FDLR na za Nyatura na Rudurunana ndetse n'iyindi mitwe yitwaje ibirwanisho ikorera mu burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo aba barwanyi bazajye bafasha igisirikare cya Kongo guhangana na M23. Amakuru adushikira aremeza ko ubu bwumvikane bwa FDLR na FARDC ndetse n'iyindi mitwe yitwaje ibirwanisho burimo amahera menshi, ndetse ngo igisirikare cya Kongo gifatanije na guverinoma ya Kongo bemeye kwishyura amahera menshi muri iyi mitwe y'abarwanyi bitwaje ibirwanisho kugira ngo babafashe guhangana n'izi nyeshyamba za M23, kubera ko ngo izi nyeshyamba za FDLR, abamayimayi, Rudurunana ndetse na Nyatura aribo bamenyereye imirwanire yo mu mashyamba hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ngo igisirikare cya Kongo cyagiye kigerageza kurusyaho ariko ibintu bikabata kuw'amazi. Ubu rero imirwano irakomeye cyane. M23 iravuga ko igomba kwivuna umwanzi, ndetse amakuru turimo kuvana mu gisirikare cya Kongo aremeza ko abasirikare bakomeye mu gihugu cya Kongo bamaze gufungwa bagirizwa ibyaha bikomeye cyane by'ubugambanyi. Abasirikare bakomeye barimo baratabwa mu mvuto, ndetse amakuru akavuga ko igisirikare cya Kongo cyamaze guta morale, ndetse ko nta nguvu bashobora kubona zo gukomeza guhangana na M23. Mu gihe imirwano irimo guca ibintu rero mu burasirazuba bwa Kongo hariya muri teritwari ya Nyiragongo, hari amakuru avuga ko Kinshasa naho ibintu bikomeye cyane, harimo harikangwa kudeta ikomeye ishobora gukorwa n'abasirikare bakomeye, ndetse ubu ngubu ibintu birakomeye. Abasirikare bakomeye barimo gupfungwa, abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo barimo kwamagana inyifato y'ubutegetsi bwa Tshisekedi, kubera ko babona neza ko ubutegetsi bwiwe bwananiwe kurongora igihugu. Ubu ngubu ibintu birakomeye cyane, mu gihe Perezida Tshisekedi wewe yibereye mu gihugu cya Espagne, aho uburwayi bumumereye nabi, akaba yaragiye kwivuza ibirwara vya diabete ndetse n'indwara y'umutima.
Byagiye bivugwa ko hari abajenerali ba Kongo bagiye bagurisha intwaro n'inyeshyamba za M23. Twagiye tubibabwira muri aya makuru yacu ko hari abajenerali bivugwa ko bakoranye Generali Makenga kugira ngo inyeshyamba za M23 zitsinde FARDC. Ubu noneho amakuru yizewe tumaze kuronka aremeza neza ko hari abajenerali bashika kuri 4 bamaze gupfungwa, ndetse ubu ngubu bakaba bari hagati y'urupfu n'umupfumu kuko Perezida Tshisekedi yamaze kubafunga, bakaba barimo kwagirizwa ibyaha bikomeye cyane byo kugambanira igihugu ndetse no gukorana n'umwanzi. Muri aya makuru yacu rero tugiye kubagezaho amazina ya bano bajenerali, ndetse tunabagezeho amakuru yizewe y'ibyo barimo kuregwa n'ikintu Perezida Tshisekedi arimo kubahora. Amakuru arimo guturuka mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse amakuru ahejeje kudushikira aremeza ko umusirikare wa mbere ukomeye watawe mu mvuto n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi yagirizwa guhungabanya umutekano muri Kongo, yagirizwa gukorana n'abanzi, ndetse ngo akaba yaragurishije ibitwaro bya Kongo, ndetse ngo akaba yaranagiye amena amabanga y'igisirikare ku mwanzi ariwe M23. Ni Lieutenant General Constant Kongibandima. Lieutenant General Constant Kongibandima yari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ubwo Perezida Tshisekedi yashyiragaho etat de siège. Yahise anoma uyu Lieutenant General Constant Kongibandima kugira ngo ajye kuyobora iriya ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu Lieutenant General Constant Kongibandima ntabwo ari umusirikare usanzwe, n'umusirikare karahabutaka warwaniye umutwe w'inyeshyamba zari zigamije kubohoza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo. Uyu mutwe witwaga MLC ni uw'umugabo kabuhariwe mu rugamba witwa Jean Pierre Bemba Gombo. Uyu nguyu arazwi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mujenerali rero witwa Constant Kongibandima yatawe mu mvuto yagirizwa ibyaha bikomeye cyane byo kugambanira igisirikare cya Kongo, ndetse hari n'amakuru avuga ko uyu generali Constant Kongibandima yaba yarakoranye bya hafi na Generali Makenga, ndetse ngo yaba yarigeze no kugambanira igihugu mu bihe bitandukanye, dore ko ngo yari no mu nyeshyamba za MLC zari zirongowe n'abanyikarahabutaka Jean Pierre Bemba mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo. Amakuru aravuga rero ko ubu ngubu Lieutenant General Constant Kongibandima yamaze gupfungwa, ndetse akaba yagirizwa ibyaha birimo n'ibyo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Uyu ni umusirikare wa mbere wamaze gupfungwa nk'uko amakuru turimo turonka avyemeza. Umusirikare wa kabiri watawe mu mvuto yagirizwa ibyaha nk'ibi ngibi ni Lieutenant General John Ruboyo Nkashama. Lieutenant General John Ruboyo Nkashama ni umusirikare ukomeye cyane mu gisirikare cya Kongo, ndetse uyu nguyu nawe arazwi cyane kuko yarongoye intara ya Ituri muri etat de siège. Uyu nguyu nawe yari yashizwe ko na Perezida Tshisekedi, ariko amakuru dufite aremeza ko uyu Lieutenant General John Ruboyo nawe yamaze gutabwa mu mvuto aregwa ibyaha bikomeye cyane byo kugambanira igisirikare, ibyaha byo gukorana n'umwanzi, ibyaha byo kugurisha intwaro za FARDC, ndetse n'ibindi byaha byinshi birimo ibyaha byo gushaka kugirira nabi Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Umusirikare wa gatatu ukomeye cyane rero bivugwa ko nawe yaba yatawe mu mvuto, ndetse ngo ubu ngubu akaba arimo kubazwa 4 na 5 ni General Sylvain Ekenge. General Sylvain Ekenge arazwi cyane mu gisirikare cya Kongo, ndetse yanabaye umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. General Sylvain Ekenge araregwa ko yaba yarakoranye n'izi nyeshyamba za M23. Ubu nawe akaba arimo guhatwa ibibazo bikomeye cyane, akaba yaratawe mu mvuto n'igisirikare cya Kongo, ndetse chef d'état major w'igisirikare cya Kongo akaba arimo kubahata ibibazo kugira ngo basubize ibyo barimo kubazwa byerekeranye no gushaka gutembagaza ubutegetsi. Umusirikare wa kane nkuko nagiye mbibabwira mu makuru yacu, uyu nguyu we niwe wafunzwe mbere ni General Chirimwami. General Peter Chirimwami we yatawe mu mvuto rugikubita kubera ko yagiye yagirizwa ibyaha byo kugambanira abarwanyi yararongoye ku rugamba. General Chirimwami yarezwe ibyaha byo gutabasirikare maze agahunga. General Chirimwami yarezwe ibyaha byo kugurisha amabanga y'igihugu mu nyeshyamba za M23.
General Chirimwami yarezwe ivyaha vy'urudandaje rutemewe rw'amabuye y'agaciro harimo inzahabu, kobalite ndetse na koruta. Uru rudandaje ngo akaba yararukoranye n'imitwe yitwaje ibirwanisho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo yararongoye umugambi wo guhumbahumba inyeshyamba mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu General Chirimwami rero yatawe mu mvuto akaba afungiwe i Kinshasa, ndetse ngo ari mu mugambi uhambaye cyane w'abasirikare bashakaga gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Uyundi mujenerali urimo kunugwanugwa ko nawe yaba apfunzwe, Generali Chiko Chitambwe. Generali Chiko Chitambwe yavuye i Kinshasa ari we wungirije abajejwe gucungera umutekano wa Perezida Tshisekedi, aza guhangana n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu Generali Chiko Chitambwe yaje yigamba cyane avuga ko agiye guhumbahumba izi nyeshyamba ndetse akazambura umujyi wa Bunagana, ariko izi nyeshyamba zaramurashe arirukanka. Ubu ngubu amakuru ya nyuma avuga ko arimo kuvurwa, yakomeretse cyane ariko ngo nabasha gukira igisirikare cya Kongo kizamuta mu mvuto nawe kimubaze ivyaha vy'ubugambanyi ndetse n'urudandaji rw'amabuye y'agaciro yaba yarakoranye n'imitwe y'abarwanye. Ubu ngubu rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyoba cya kudeta, ibintu birakomeye cyane. Perezida Tshisekedi nta musirikare arimo kwizera, abasirikare benshi barimo baragenda batabwa mu mvuto. Narababwiye ko n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, uyu nguyu ni Koloneli Njike Kayiko Guillaume, nawe yahamagajwe i Kinshasa kugira ngo agire ibyo asobanura byerekeranye n'ubugambanyi ashinjwa ndetse no gukorana n'izi nyeshyamba za M23. Ibintu byadogereye rero mu gisirikare cya Kongo, ishyamba si ryeru, abajenerali barimo gutabwa mu mvuto. Perezida Tshisekedi aravuga ko umuntu wese bizagaragaraho ko ari umugambanyi ndetse ko yagambaniye FARDC, uwo nguwo ngo azakubitwa intahe mu gahanga. Perezida Tshisekedi yarakaye cyane akimara kumenya ko hari abasirikare bakomeye bakorana na Joseph Kabila, akaba ari ubaha amategeko ntibumvire amategeko ya Perezida Tshisekedi. Abanyapolitike bakomeje guterana amajambo ndetse bakomeje kunebagura inyifato ya Perezida Tshisekedi, bavuga ko yananiwe kurongora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu igihugu cya Kongo kiri mu mirwano ikomeye cyane n'inyeshyamba za M23, ndetse mu burasirazuba bwa Kongo abanyagihugu bakomeje gupfa, barimo kwicwa n'inyeshyamba za FDLR, barimo kwicwa n'inyeshyamba z'abamayimayi, barimo kwicwa na Kode ndetse na ADF irwanya ubutegetsi bwa Uganda. Abanyagihugu bo mu burasirazuba bwa Kongo barimo gutabaza ubutegetsi kugira ngo bubarengere, bubakize izi nyeshyamba za Kodeko ndetse na FDLR zibamereye nabi. Mu gihe abanyagihugu barimo gutabaza, intambara ikomeye cyane hagati ya M23 ndetse na FARDC nayo ikomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu noneho intambara ikomeye yitezwe mu mujyi wa Goma, aho abarwanyi ba M23 baherereye mu birometero 5 gusa uvuye mu mujyi wa Goma werekeza muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru aravuga ko abarwanyi ba M23 kuri aya masaha yerekeza ku mugoroba wo kwigenekerezo rya 20 bagaragaye bafite ibitwaro biremereye hariya muri Nyiragongo, bagaragaye bafite ibifaru bya gisirikare ndetse n'ibibunda birasa mu ntera ndende, bagaragaye bafite ibisase bihanura indege, ndetse abarwanyi ba M23 biravugwa ko bamaze kwikusanya neza rwose, ngo igisigaye ni ugutangiza igitero karundura cyo kwigarurira umujyi wa Goma. Abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari baherereye hariya muri Nyiragongo, twababwiye ko bamaze guhunga nyuma y'aho bafashwe n'ubwoba, ndetse bakavuga ko badakomeza kwita kuri songoye bahangana na bano barwanyi ba M23. Hari abarwanyi ba FARDC bashika ku 200 bataye urugamba barirukanka, bakaba bahungiye mu mujyi wa Goma, bakaba banavanyemo uniforme ya gisirikare cya FARDC. Ubu ngubu bakaba bambaye impuzu zisanzwe nk'abandi banyagihugu bose, bakaba barimo gutembera mu mujyi wa Goma binywera ikiyeri nk'uko abanyagihugu barimo kubitangaza.
Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero cyakomeje kugenda kimaramara kubera ko abarwanyi ba M23 bagiye bagikubita inshuro, ndetse M23 yagaragaje ubuhangange buhambaye cyane mu mirwanire igezweho ya kinyeshyamba. Amakuru aravuga ko ubungubu abarwanyi ba M23 bari mu birometero 5 gusa uvuye mu mujyi wa Goma, ndetse ngo M23 ifite ibitwaro biremereye cyane, isaha ku isaha itangiza igitero karundura, igitero simusiga cyo kwigarurira umujyi wa Goma. Mu gihe bimeze bityo rero, abanyapolitike bakomeye muri Kongo barimo kwifatira ku gahanga Perezida Tshisekedi. Martin Fayulu uyu nguyu ahanganye cyane na Perezida Tshisekedi, ndetse baranahanganye mu matora yo mu 2018. Martin Fayulu rero arabona ko Perezida Tshisekedi yahindutse ikinebwe, ndetse ngo yananiwe kurongora igihugu cya Kongo. Martin Fayulu avuga ko ikibazo cy'inyeshyamba za M23 kizakemuka ari uko amaze gufata ubutegetsi mu mwaka utaha.